Jikur. Islam. Islam. Mulai Shibon. Namar bagipun kinong kren nganong pa ban bun kten sini satai. Henry ngakwa ban dalam jimut katu katne hak bedai bat kane ke election MDC. Soba ban pensya skor. Haba pinjit yung mikmat kum MDC jongpi. Ngakwa ban bu ya kane ke jengkeli bat bapin ya jubab ru hakimen sem haki donot ki jongpi. Balai bapin haban jet ya kan National People's Party. Lani u kandidat ubai jongi. Kata ka jengkeli ke banengkong. Kajubab ka bangat suai lengkot na buta ka parti ka langkum ne. Ka parti NPP haka artikel baar jong ka konstitusi ka jongka. Kalau thok sai kedar baka parti NPP kayeng nengkong ban yada ya kirit pa chapo jong kari India ban penek persa ya kariti ka tustur jong kicai penreu hapo jong kari India ban penek persa ya karukom sensar snong sensar thau sensar hirai sensar hima kita kini ki jeng temu lane ki im san objektif ki balapu baik haka konstitusi jongka parti NDP kalau pak benda jengai siapa dari kita kini kebakmat di suatu nadam dia kata kajeng temu jongka parti kemudian kikam hendiat haka jenglang MDC jongka najikur namar bagulaya dan bentah haka dengan sistem hapo kajeng dalam sistem pamo hapo ka isi bayalam da ka NPP kabayada kerpang na kabentah lani itu kerpang ya di dorbar snong ya di dorbar dong ya di seng ki seng long kbi bat ya ki dorbar tu ki seng samla kata kani ka kam kepala da kani ka eksekutif komiti ya kaba en ai border pang ya ki rangba snong ki menteri snong ki jogi bakin tha ya kaduler bat kaduler bala tha dong menteri jong snong kata kaduler kala long ka an jaba pura dengan nombor tay jerong dari lepat ka bumta kita di an ki bala ka depan kasih social custom lineage act amendment act hajaran pulai kali ini kawan coba terpantam ban yada lagi berpenek pusat ya terukom ajat jongi dikasih syaka jaga kemi jaga teh bukan mau sudah berpenek pusat ya terukom ajat kumbalang yalam dekilong swa teman swa gitu ni Nela tong bakwa bangai jaj yo susenang sini. Kata kami kasur ko mga kwa kuno slow na kami ka constituency. Kaway pagkaan yo magpanggalan ng tajongi kitong grak. Kato ka an ot kilo yang aturo ladak soy daw gobernador sa pagkakalokaan ban yada labi ban yarap yang ikinong rep baginong bebang lat yang tak di shop kilo. Tapi sebenarnya ang mag-MPP lain tengkan. Katem al-hajar patra al-pulai hato kamau syuruk kaladon yang berdikala hati nanti sekin hakamai kapal hatara kawai konstitusi hato kacing lada kami MDC jang di mana jiko cuma lebih benar katakan kata dari ketika kabak kabak banyak keren tapi kata dari kowe kabak konstan kabak diha banyak keren dan meminta kasurat dan respon dalam mulai sedang kaji maka surat bertanya kalau kamu bukan kasurat kaji kepada eksekutif sesudah apa atau kata-katanya menjadi apa sini kalau kami ini surat dibahas bukan lupa jujur waktu terlayak ini Close.